da kažete nešto, ovo smo imali, nešto o Lepenjskom viru. Mislim da je... Pa, Lepenjski vir nije to, mislim, on jeste, ukazuje na neku drevnu civilizaciju koja je tu živjela, ali Lepenjski vir ukazuje na neke pagane. Pitanje je da li su to neki... Kaže, da li Srbi potiču od njih? Ja sumnjam da Srbi od njih potiču, jer Srbi su poreklom, to se mnogima ne sviđa, ali Srbi su poreklom Semiti i veći deo Srba su poreklom Semiti, oni nisu bili idolopoklonici. Mantra koja je dominantna i dominantno učenje da su Srbi bili neki pagani, pa su se onda hristijanizovali, prihvatili hrišćanstvo. To je Mickey Mouse priča, to je neozbiljno. Znači, Srbi su bili monoteisti, pa su odbacili Boga i onda su prihvatili neke paganske stvari i tako dalje i tako dalje. Ali poreklo Srba je monoteističko što se religije tiče, tako da pošto taj Lepenjski vir je možda star oko 3-4 hiljade godina, ne verujem ja da su to ostaci Srba, to su bili neki paganski narodi koji su tu živjeli, to je moje mišljenje.